Zamolio bi Smajla Ibrahimpašića, posljednjeg izlagača na ovoj konferenciji, da se obrati učesnicima konferencije. Dame i gospodo, dragi prijatelji, pozdravljam vas i selamim i drago mi je da smo se danas našli ovdje, jer ja u sebi nosim već najmanje 5-6 godina spoznaju da smo mi sami sebi krivi za svoju sudbinu, mislim mi koji smo se vratili u Republiku Srpsku, jer se nikad nismo organizovali, nikad se nismo samo organizovali. Dozvolili smo da nas organizuju političke stranke sa sjedištima u Sarajevu, u kojima nikad nikoga nije bilo koji je imao ikakvu ozbiljnu nacionalnu svijest i samosvijest i koje su jedino radile na tome da nas zavađaju na terenu. Tako da i ono što smo mi napravili jedinstva u povratku na nacionalnoj osnovi, na osnovama civilnog društva i tako dalje, kako smo se organizovali već bili, i to su nam sve uspjeli najvećim dijelom srušiti. Pa danas, na primjer, je potpuno normalno da mi se nismo mogli ni sastati čak, nismo mogli dobiti šefove političkih stranaka na sastanak i na razgovor o tome da idemo sa jednom listom, da ne idemo sa 5, 6, 10 listi i da ne dijelimo i ono malo još ljudi koji još hoće da izađu na izbore. To sam morao da kažem zbog toga što smatram da je, kad sam pozvan na prvi puta na sastanak u vezi sa idejom da se formira ova organizacija, Bošnjački pokret za ravnopravnost naroda, to sam doživio kao konačno sazrijevanje jedne ideje koju smo mi trebali izroditi iz sebe davno, ali što rekoše naši prethodnici koji su govorili u prvoj sesiji, nikad nije kasno, odnosno još uvijek možda nije kasno da se samo organizujemo u ukupnom smislu riječi, a onda i po segmentima ljudskog i društvenog života, da bi sami sebi pomogli. Kad me je gospodin Tokić zamolio da ja pripremim izlaganje na ovu temu, ja moram reći da se nisam našao možda zadnji jedno 30 godina pred većim problemom. Zbog toga što ekonomija je egzaktna nauka, a mi za ovu temu nemamo nikakvih egzaktnih podataka, osim podatka statističkog o broju povratnika. Taj broj je 183.450 i nešto. I to je podatak koji je izvađen na osnovu CIPS-ovih ličnih karata. Tako je u statistici, se vodi u Statističkom zavodu Republike Srpske i naravno nema nikakvih drugih podataka. Znači, ukupna ocjena o ekonomskom položaju bošnjačkih povratničkih zajednica u Republiku Srpsku se može jedino promisliti i izložiti na osnovu određenih spoznaja, iskustvenih ili iz informativnih sredstava i tako dalje, a nikako na bazi nekih egzaktnih podataka o tome koje bi mi trebali imati. Naravno, stvar da vjerovatno u nekim povratničkim zajednicama postoje neke konkretnije informacije, ali do njih jednostavno sad nije bilo u ovom kratkom periodu moguće doći. A kad sam već pristupio da nešto pokušam sročiti, onda sam došao do zaključka da je povratak 183.000 ljudi u Republiku Srpsku, ako je tačno da je toliko, a ja mislim da nije toliko, ja mislim da tu ima najmanje 20 do 30% onih koji su izvadili CIPS-ove lične karte, a žive po Evropi i po svijetu. Ali i kad to uključim, opet je ono što smo mi ostvarili u povratku u Republiku Srpsku 8. svjetsko čudo.
jer za proces povratka nije bio niko, osim pojedinih elemenata u vlastima federacije i pojedinih kantona, osim pojedinačnih ljudi. Politika bošnjačka nije nikad bila za naš povratak u Republiku Srpsku, ona oficijelna, jer da je neko ozbiljno mislio na naš povratak, onda bi pronašao makar ljude za ministre koji to mogu osmisliti na naučnoj osnovi. Ja sam na 2. godini fakulteta naučio da kad se pristupa bilo kojem problemu, kad čovjek hoće da riješi bilo koji problem, onda mora prvo sebi definisati ciljeve, viziju, šta hoće da ostvari. Pa onda mora definisati strategiju, magistralne puteve djelovanja, kako će doći do ostvarenja ciljeva. Pa onda posle toga mora napraviti planove za pojedine oblasti tog problema ili pojedine elemente tog problema, pa onda mora na kraju napraviti programe kao operativnu konkretizaciju za pojedine sad specifične dijelove i tako dalje. Ali je većina njihovih operativnih činovnika došla u Bosnu sa iskustvima iz nekih afričkih zemalja, azijskih zemalja, latinsko-američkih zemalja ili ja ne znam kojih sve zemalja svijeta, i njihova je otprilike bila, njihovi su ciljevi bili da vrate bar 15%, a eventualno 30% to bi bio kao optimum. Ja sam bio u koaliciji za povratak u Modriču, zadužen za odnose sa međunarodnom zajednicom, pa sam s njima strašno puno komunicirao i znam to pouzdano i nisu to oni ni krili. Kad bi ja njima rekao da se nas hoće vratiti 70% i da ćemo mi vratiti 70%, oni su mene proglašavali budalom. Isto tako kao što su me poslanici u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine, kad sam govorio o povratku u Modriču, kad je usvojen Dejtonski sporazum, kad smo mi smo Modričani iznijeli zahtjev da se uvrsti i jedan član, jedan zaključak o povratku, meni su poslanici, moji kolege govorili da sam budala. O kakvom ja tu povratku pričam i o kakvom zajedničkom životu ponovo sa Srbima i tako dalje i tako dalje. A ja sam pouzdano znao iz onog što sam vidio za vrijeme rata od Gradačca do Teočaka i od Teočaka do Sarajeva i od Sarajeva do Mostara i od Mostara do Zenice i od Zenice do Travnika. Sve sam obišao osim Goražda za vrijeme rata, teritorije koje su bile pod kontrolom armije BiH. Tad mi je bilo jasno da ćemo mi ovako završiti kao što smo završili. I da će nam se desiti ovo što nam se desilo, i to sam govorio svojim prijateljima u Modričanima i drugim i tada. Ekonomski položaj Bošnjaka danas u Republici Srpskoj određuju specifičnosti pojedinih regiona i pojedinih opština. Taj položaj bitno zavisi od broja povratnika. Prije svega od broja povratnika u gradove, pa onda od broja povratnika u sela oko gradova. Tamo gdje je povratak bio masovniji, kao na primjer u Bijeljina Janja područje, pa onda tamo oko Zvornika, pa onda ovamo u Srednjebosanskoj Posavini Modriča sa okolinom, pa onda Prijedor. Tamo je ekonomski položaj bošnjačkih povratničkih zajednica bio i bolji u procesu povratka i bio bolji poslije procesa povratka i bolji je i danas nego u onim krajevima, u onim opštinama i onim zajednicama gdje se vratilo manje ljudi ili gdje se vratilo posve malo ljudi. Ja sam posle rata, čini mi se, obišao strašno mnogo područja u Bosni i Hercegovini, naročito u Bosni, tako da, na primjer, ne mislim da ikakvu perspektivu imaju Bošnjaci da opstanu u Lasenici, u opštini Lasenica, jer njih u gradu skoro da i nema, tamo su potpuno beznačajan faktor po broju,
pa onda i po intelektualnim kapacitetima i tako dalje. A sela koja sam obišao oko Vlasenice, u procesu povratka sam išao tamo nešto i po zadatku one velike koalicije OHR-ove za povratak, da im pomažem. To je strava i užas. Bilo prije 10 godina, prije 8 godina, prije 6 godina i to danas nije ništa bolje. Ja ću konkretno navesti primjer. Mi smo, kad smo pravili projekat povratka u Modriču, mi smo u Gradačcu to radili jer smo tamo, nas je bilo dosta u armiji BiH i izbjeglica. Mi smo formirali institucionalni sistem koji će pratiti to, koji će to realizirati. Pa smo formirali agenciju za izbjeglice koja će raditi na obnovi kuća infrastrukture, pa agenciju za obnovu i razvoj koja će se baviti ekonomskom obnovom, zapošljavanjem i tako dalje. Jer mi smo znali da kad se vratimo, nas neće čekati naša radna mjesta. Odmah 1996. godine smo u martu išli u Modriču, krajem marta, čim je proglašena ona sloboda kretanja i ukinuti oni policijski punktovi. I bilo nam je jasno da nas više nikad neće biti ni u rafineriji, ni u jednom preduzeću u kojem smo radili. I zbog toga smo mi išli da razvijemo autonoman sistem, da još u Gradačcu razvijemo određen broj preduzeća ili po drugim destinacijama u federaciji gdje je bio veći broj naših izbjeglica, da bi mogli ta preduzeća prenijeti u procesu povratka i imati radna mjesta. I zahvaljujući tome, mi smo imali nekakvu, kakvu takvu održivost povratka. Formirali smo prvi inkubator male privrede u BiH, u Gradačcu, pa smo poslije, kad smo se vratili u Modrič i formirali u Bošnjačkom selu Tarevci prvi inkubator male privrede u Republici Srpskoj. Formirali smo 50-ak, 60 mikro, malih i srednjih preduzeća, zaposlilo se 500 ljudi i taj proces je išao, bio u usponu do negdje 2004-2005. godine, kad dolazi vjerojatno i do zamora materijala i kad dolazi do ulaze partije da preuzmu stvar u svoje ruke, stranke, i kad dolazi do razbijanja jedinstvenog djelovanja i kad počinje proces regresije. I mi od 2005. godine imamo regresivan proces. Danas je nas 1000 manje nego, oko 1000 manje nego. Bilo nas je 2004. godine oko 8.500 povratnika, sad nas ima oko 7.500. Onda nas je, mi smo donijeli odluku da se vratimo i sa sobom su vratili svoje porodice i svoju djecu. U međuvremenu su naša djeca počela završavati srednje škole i fakultete, pa pošto nisu imali posla, počeli odlaziti. Ili tamo gdje su završavali škole i fakultete, ili u inostranstvo. Tako da je danas nas 1000 manje, od čega je vjerovatno par stotina pomrlo, ali većina je otišla trbuhom za kruhom. I to otišla nam omladina. I u ovakvoj konstelaciji, u jednoj od tih sredina, gdje je ekonomska održivost povratka bila najbolja u Republici Srpskoj, mi smo došli u ozbiljnu krizu i sagledali situaciju da za 30-40 godina će nas nestati. Danas je takva situacija da mi smo uspjeli do 2004. godine zaposliti i 3 u organima uprave. Od tada do danas nismo uspjeli ni jedno, samo jedno je djevojka primljena za pripravnika s fakultetom, sa znanjem engleskog jezika. A od one 3 jedan je otišao u penziju, sad su ostala 2, a sad će još jedan u penziju iduće godine, pa će ostati samo jedan. Nema da se sad prima niko drugi. Znate. A od onih preduzeća koja smo formirali kad smo se vratili ili koja smo prenijeli iz Gradačca, danas je ostalo, do danas je već nekoliko pogasilo ili prestalo da radi, naročito trgovine, ugostiteljske radnje i tako dalje, one koje su najpodložnije kad dođe do pada potrošnje ili tražnje u jednoj ekonomiji, u jednoj nacionalnoj ekonomiji. Šta je tu bitno? Bitno je naglasiti to, ako se složite sa mnom, da mi sa jednim od zaključaka idemo
prema vladi federacije, prema ovim institucijama o kojima su prethodnici govorili, koje su u nastanku, u formiranju i prema svakome drugome u svijetu, sa jasnim stavom da vlasti u federaciji nikada nisu imale konzistentan stav prema nama. Jesu nas oni pomagali tu i tamo, jesu nam davali materijal za kuće, jesu nam pomagali, ne znam, krava, traktorčić neki, motokultivator, ovo ono. Međutim, osmišljenog cjelovitog pristupa nije bilo. I dalje, ni jedan ministar za izbjeglice, ni u kantonima, ni u entitetima, ni na nivou savjeta ministara, nije nikad bio čovjek koji se vratio. Mi smo imali ministre za izbjeglice federalne iz Bihaća, iz Visokog, iz Osakud, samo ne nekoga iz Prijedora, iz Modriče, iz Bijeljine i tako dalje i tako dalje. Jest bio Rametlija Branković iz Višegrada, ali Brankovića familija živjela u Sarajevu. I danas živi u Sarajevu, kad je on preselio. Nije to da ja sad sumnjam u njegovo, naprotiv, on je vrlo korektan prema nama. On je jedini ministar SDA koji nije samo kljukao svoje članove. Jedini ministar SDA u kojem smo mi mogli doći i ostali iz nevladinog, koji smo radili kroz nevladini sektor i dobiti podršku. Ja sve najbolje mislim o njemu. Ali je činjenica da nikad nijedan ministar za izbjeglice nije mogao biti neko ko se vratio u svojoj kući. Safet Alilović živi u Sarajevu 100 godina, Rasim Kadić živi u Visokom, onaj Mušić živi u Bihaću i tako dalje i tako dalje. Ni porodica Adla Osmanovića ne živi u Tesliću, nego živi u Tešnju. Otkako je on pobjegao iz Teslića, 1992. I tako dalje. I ukupno kad se gleda ta ukupna scena politička naša je toliko nas unakažavala ovih zadnjih 5-6 godina da je to nas dovelo do toga da nama ozbiljno prijeti da nestanemo. Mi se održati ne možemo ako ne budemo razvili vlastitu ekonomiju. Da se mi razumijemo, to da ćemo mi raditi u opštinama, to da ćemo mi raditi u policijama, to da ćemo mi raditi u preduzećima, u rafinerijama i tako dalje. Pa rafinerija ulja je radilo 70% Bošnjaka i Hrvata i ostali. Sad rade 2 Hrvata i 2 Bošnjaka. Od 550-600 ljudi. I tu nema više, to je gotova priča. Mi moramo razviti vlastitu ekonomiju. Ako hoćemo da opstanemo, koja će, naravna stvar, biti sastavni dio ekonomije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Mi smo preko ovog našeg nezavisnog biroa za razvoj tražili, u Modriči se nudilo 500 metara prije 6 godina, 2004. godine, mislim, 5. Nudilo se od Ose, centra grada, od Ose, 500 metara udaljeno fabrika sa 5000 kvadrata poslovnog prostora, sa 25 duluma zemlje, sa još 20 duluma zemlje u susjednom selu jednom za 200.000 maraka. Mi smo 2 puta pisali pismo premijeru Hadžipašiću da nam da nezavisnom birovu 200.000 maraka da mi to kupimo, da mi tu napravimo još jedan inkubator male privrede u kome smo procijenili da možemo formirati 40-50 mikro i malih preduzeća i srednji i da možemo zaposliti 500-600 ljudi. I mi bi to napravili isto kao što smo napravili u Tarevcima, inkubator male privrede, mi bi ga napravili i u Modriči. I mi bi danas tamo radili, svi skoro, koji trebamo posao. Ni na jedno od 2 pisma nam ni odgovorio nije. Eto, to je odnos. To je politika koju nama vode taje stranke koje se busaju u prsa da su bošnjačke i da se bore za bošnjačke nacionalne interese i da bi bilo gore da nije njih bilo. Gore biti ne može nek što jeste. Gore biti ne može
Jer ja vam tvrdim da u takvim sredinama, pazite nešto, ekonomski položaj naš zavisi i od geoprometnog položaja pojedinih opština i pojedinih regija. Mi imamo idealan položaj, Srednjebosanska Posavina, Modrić. Imamo idealan geopolitički položaj. Blizu nam federacija prema Odžaku, blizu nam federacija prema Gradačcu, raskrsnica puteva, raskrsnica svega. Tu je velika pokretljivost, mnogo veća pokretljivost i roba i ljudi i kapitala. I tu je objektivno lakše riješiti problem nego riješiti problem u Vlasenici ili Foči ili Višegradu i tako dalje i tako dalje. Ali mi jednostavno ne možemo zato što mi do ove federalne vlade zadnje što je formirana prošle godine, mi nikad nismo ni imali nijednu vladu ozbiljnu koja je ozbiljno htjela nas poslušati. Ova nas je poslušala, mi smo na njih izvršili pritisak kad su izabrani i oni su se otvorili prema Republici Srpskoj i već lani ove godine su planirali 14 miliona maraka za Republiku Srpsku, samo za ekonomiju i za zapošljavanje i to se bila pojavila kao neka nada, mi pošli pripremati projekte, ali nam onda sad napraviše ovo što su napravili, pa sad nema ništa. Sad nema ništa. Razumijete? Znači, ovo što sam ja pripremio kao izlaganje, ja sam, a rekao sam to i predsjedniku Sejfudinu, ja sam pripremio kao početak izrade jedne ozbiljne analize o ekonomskom položaju povratničkih zajednica u Republiku Srpsku, kao početak aktivnosti, samo kao naznaka koji su to ključni problemi i kojim bi pravcima trebalo ići i da SEFO formira tim koji će na tome nastaviti raditi, koji će snimiti stanje u pojedinim regijama i pojedinim opštinama i koje će onda napraviti jednu cjelovitu detaljnu analizu, egzaktnu analizu koja će koliko toliko biti zasnovana na nekim pokazateljima i da se na osnovu toga onda može napraviti i ići u izradu jednog ozbiljnijeg projekta razvoja i pojedinih regija i pojedinih opština i pojedinih povratničkih zajednica u njima i tako dalje i tako dalje. Jer ako se ovaj trend sadašnji koji mi imamo nastavi, onda je garantovano da nas biti neće. Ovi koji kažu da smo mi žilavi, mi jesmo žilavi. Znate šta ću vam još reći? Kad je bio ovaj Schwarz-Schilling, on je bio medijator za povratak, pa sam po toj liniji mi njega dobro poznavali i puno nam je čovjek pomogao. Kad god nam je bilo teško u Modriči, kad su palili kuće ljudima, povratnicima i to, on je uvijek dolazio. U 2 godine 8 puta došao i 8 puta je lomio dok nije to stvar prelomio. Kad je bio visoki predstavnik, pa kad je odlazio, pozvao mene na sastanak, eto, kao opraštajni neki. Jedno sat smo razgovarali i kad smo krenuli, on je mene zagrlio na vratima i kaže, znate šta, gospodine Ibrahim Pašiću, ova je Bosna i Hercegovina sretna što ima vas jedno 150.000 koji ste se vratili u Republiku Srpsku. Da nije vas, ja se bojim da bi međunarodna zajednica klepila ušima i pustila Bosnu niz vodu. A ja sam pitao šta vam to znači, ekscelencijo. Pa kaže, to znači da bi oni možda pristali da se Bosna podijeli. Pazite, to kaže Schwarz-Schilling, veliki prevremeni prijatelj Bosne. Čovjek je dao ostavku na ministarsku funkciju u njemačkoj vladi, zbog toga što njemačka vlada nije prihvatila njegov zahtjev da se interveniše vojno u Bosni i Hercegovini, preko NATO pakta. I čovjek koji sigurno dobro poznaje situaciju, i koji je na izvoru bio uvijek svih strujanja u međunarodnoj zajednici, takozvano. Prema tome, ja se izvinjavam što ja nisam ništa mogao vama ovako seriozno pripremiti kao što su pripremili moja dvojica prethodnika, Mursel i Musli, jer zaista mi smo nekad imali vrlo egzaktne podatke za našu povratničku zajednicu, međutim danas i to nemamo, jer se i ona jedinstvenost u organizovanju i u svemu raspala, znate. Mi smo se dogovorili bili, kad smo se povukli iz Posavine u Hrvatsku, dogovorili se bili u Zagrebu, nećemo se stranački organizovati i dijeliti dok se ne vratimo i djelovali smo jedinstveno koliko toliko dok se nismo vratili, međutim kad smo se vratili, kad je taj proces povratka završen, onda je došlo do tih političkih podjela, stranačkih podjela
i danas niko skoro ni s kim da i ne govori. Nažalost, počeli smo zavađati narod i ljude i građane i tako dalje. Toliko hvala. Zahvaljujem se gospodinu Smajlu. Ovim je završeno i posljednje izlaganje druge sesije.